Zašto uporno zabacujete svoj mamac tamo gdje nema apsolutno ničega, a onda se žalite da riba ne radi? Dođete na vodu, nađete najčišće mjesto, najljepšu livadu bez jedne travke, zabacite i čekate. A tamo malo dalje, u onom gustom granju, netko upravo izvlači ribu života. Priznajte, i vi prezirete mjesta s granjem i travom. Mrzite kidati sisteme. Ali danas ću vam reći jednu bolnu istinu koja prkosi svemu što su vas učili. Ako u proljeće izbjegavate krš i granje, vi zapravo izbjegavate ribu. Danas vam donosim potpuno neočekivanu istinu o tome gdje se kriju pravi proljetni kapitalci. Otkriću vam zašto vam plovak stoji satima na čistoj vodi i zašto morate promijeniti sve što znate o proljetnom ribolovu. Što mislite, tko je pametniji, vi koji čuvate svoju udicu na sigurnom, ili ona riba koja se sakrila u neprobojnu šumu pod vodom? Ovo je priča koju mnogi ribolovci ne žele čuti. Godinama nas uče da tražimo čisto dno. Uče nas da je idealno mjesto ono gdje olovo glatko klizi, gdje nema zapinjanja i gdje borba s ribom ide bez stresa. Mnogi od nas doslovno provode sate čisteći dno kako bi napravili savršeno mjesto za ribolov. Ali priroda ne funkcionira po našim pravilima, posebno ne u proljeće. Nakon duge i hladne zime, rijeke i jezera se bude. U to vrijeme čista i duboka voda je hladna, prazna i opasna za ribu. S druge strane, onaj ružni splet granja, onaj potopljeni panj i ona stara, trula trava, to su mjesta koja prva ožive. Međutim, mi smo robovi svojih navika. Ljudi rade iste greške iz godine u godinu jer se boje gubitka opreme. Kidanje sistema izaziva frustraciju i tjera nas da biramo lakši put. Problem je u tome što lakši put rijetko vodi do trofejne ribe. Da bismo razumjeli zašto riba bira najgora moguća mjesta za nas, moramo početi razmišljati onako kako razmišlja riba, a ne onako kako je nama najugodnije. Zamislite ovo. Dolazite na vodu rano ujutro. Magla se tek diže sa površine jezera. Gledate ispred sebe i vidite predivnu, čistu površinu vode. Milina zabaciti sistem. A onda, tamo malo desno, vidite pravi kaos. Palo stablo, suhe grane vire iz vode, zapletena stara trava od prošle godine. Gledate to i mislite si da nema šanse da tamo bacite. Tamo ćete samo ostaviti udicu, olovo i živce. I što napravite? Zabacite ravno u onu čistu vodu, na sredinu, gdje nema ničega. Sjedite, pijete kavu, čekate. Sati prolaze, a vrh štapa se ne miče. Zašto? Zato što ste pobjegli od onog kaosa. A prava istina je da je taj kaos dom. Taj zapleteni grm, te oštre grane pod vodom, to je prava tvrđava za ribu. Vi prezirete to mjesto jer vas asocira na zapinjanje i kidanje najlona. Ali riba to mjesto obožava. Posebno sada, u proljeće. Dok vi čuvate svoj sistem na sigurnom, riba vašeg života leži mirno točno ispod onog panja kojeg ste zaobišli. To je prva velika greška koju svi radimo. Biramo udobnost za sebe, umjesto da tražimo ribu tamo gdje se ona zaista nalazi. Ako želite uloviti kapitalca, morate se suočiti s tim granjem i prestati birati liniju manjeg otpora. Hajdemo sada malo razmisliti o tome što se događa pod vodom kada dođe proljeće. Voda je nakon duge zime još uvijek jako hladna. Riba je usporena, troma i očajnički joj treba energija. A gdje će tu energiju pronaći? Sigurno ne na dnu jezera, usred ničega, gdje hladna struja nosi sve pred sobom. Voda se najbrže zagrijava tamo gdje je plitko i tamo gdje ima fizikih prepreka. Tamno drvo i granje koje viri iz vode upija prve zrake sunca i prenosi toplinu u vodu oko sebe. Stara trska i ostaci trave usporavaju strujanje vode. To znači da je temperatura vode unutar tog granja za nekoliko stupnjeva viša nego na čistini. A za ribu u rano proljeće ta razlika od 2 ili 3 stupnja znači apsolutno sve. To je razlika između života i smrti, između gladovanja i hranjenja. Zato se sva sitna riba povlači u to granje čim sunce izađe. Tamo traže toplinu i zaštitu. A gdje je sitna riba, tu su i krupni predatori i velike ribe. Zato je izbjegavanje ovakvih mjesta najveći promašaj na početku sezone. Često dođemo na jezero i tražimo onaj savršeni prelaz iz plitkog u duboko. Tražimo čisto dno,
šljunak ili tvrdu glinu, jer su nas tako učili. Uvjerili su nas da velika riba traži otvoren prostor. Ali to je velika zabluda u ranom proljeću. Velika otvorena voda je tada zapravo pustinja. Zamislite to kao praznu livadu po kojoj puše hladan vjetar. Biste li vi tamo stajali i čekali? Riba razmišlja slično. Njezin instinkt za preživljavanje joj govori da se makne s te vjetrometine. Otvorena voda u ožujku ili travnju nudi vrlo malo hrane i 0% zaštite. Svaki kormoran, svaka vidra, svaka veća opasnost tamo je itekako prisutna. Zato velike ribe izbjegavaju čiste platoe sve dok se voda pošteno ne zagrije. Kada vi zabacite svoj mamac usred te pustinje, vi zapravo lovite duhove. Možda će proći neka zalutala riba, ali to je čista sreća. Prestanite gledati u tu veliku plavu prazninu. Okrenite glavu prema obali, tamo gdje se lome grane i gdje se odvija pravi skriveni podvodni život. Palo stablo u vodi nije samo komad drveta. Za podvodni svijet to je cijeli jedan grad. Pogledajmo anatomiju tog mjesta. Grane sjeku vodenu struju i stvaraju tiha područja gdje voda jedva da se miče. U tim tihim zonama taloži se hrana. Mulj koji se tu skuplja pun je sitnih crvića i larvi. Kora starog drveta polako trune i postaje dom za puževe i razne kukce. To je prirodni švedski stol za svaku ribu. Kada riba izađe iz zimskog sna, ona ne želi preplivati kilometre da bi našla jedan zalogaj. Ona želi mjesto gdje može stajati u miru, trošiti minimalno energije i imati hranu doslovno ispred nosa. I zato se kapitalni šaran zavlači usred tog kaosa. On se tamo osjeća sigurno. Zna da mu nitko ne može prići s leđa. Kada vi uporno bacate svoj sistem 5 metara dalje od tog drveta, u čisto, vi očekujete da će šaran napustiti svoju sigurnu tvrđavu i svoj švedski stol samo zbog vašeg mamca. Vjerujte mi, to se jako rijetko događa. Morate mu ponuditi mamac tamo gdje se on osjeća gospodarom. Zatim imamo priču o vodenoj travi i trski. Mnogi ribolovci vide gustiš od trske i odmah okreću čamac na drugu stranu. Stara trava od prošle godine djeluje kao crna rupa za naše udice, ali ta ista trava je prava tvornica kisika kada sunce ugrije plićake. U plitkim zonama s puno bilja odvija se čudesan proces buđenja prirode. Sunce grije dno, trava kreće tjerati prve mlade izdanke, a to privlači ribu brže od bilo koje kupovne primame. Te male, svježe klice su prava poslastica. Osim toga, stara trska nudi savršen zaklon. Riba može stajati između stabljika potpuno nevidljiva za okolinu, dok istovremeno ima savršen pregled situacije. Baciti sistem na sami rub te trske ili čak u mali otvor unutar tog gustiša znači staviti mamac direktno u riblji dnevni boravak. Istina, rizik od zapinjanja je ogroman, ali isto tako je i šansa za udarac ogromna. Moramo shvatiti da je rizik dio igre i da se najbolji ulovi kriju baš u onim džepovima čiste vode usred najveće travnate prašume. Sada dolazimo do onog čuvenog djedovog mita. Svi smo čuli priče kako treba ući u vodu i očistiti mjesto. Počupati travu, izvaditi granje, napraviti lijep i čist teren kako bismo na miru pecali cijelo proljeće. I ljudi to masovno rade. Uzmu grablje i unište sve pred sobom. A onda se čude zašto danima nema ni griza. Odgovor je jednostavan. Uništili ste jedino što je ribu držalo na tom mjestu. Izbrisali ste njezin dom, njezinu zaštitu i njezin izvor hrane. Riba nije glupa. Ako osjeti da je mjesto postalo golo i izloženo, ona će jednostavno otići do sljedećeg palog stabla koje niste dirali. Zato je krčenje mjesta u proljeće zapravo autogol. Najbolji ribolovci rade suprotno. Oni se prilagođavaju terenu, a ne prilagođavaju teren sebi. Oni traže najgore moguće krševe i pažljivo traže rupe veličine tanjura gdje mogu spustiti svoj mamac. Ne narušavaju prirodnu harmoniju granja i trave, jer znaju da je ta harmonija upravo ono što drži ribu na tom specifičnom području. Pecanje u ovakvim uvjetima zahtijeva potpuno drugačiji pristup opremi. Zaboravite na finese i tenke najlone kojima se inače hvalite. Ovo nije mjesto za igru. Kada pecate u granju, vi idete u rat. Tu se ostavljaju po strani osjetljivi štapovi i prelazi se na sirovu snagu.
Treba vam jak najlon koji može izdržati struganje po školjkama i gruboj kori drveta. Treba vam debela udica koja se neće ispraviti kada na nju sjedne riba od 10 kg i krene u panj. Mnogi naprave grešku jer dođu s istim sistemima s kojima pecaju na čistini. Dobiju udarac kapitalca, riba napravi jedan brzi potez prema granju i čuje se samo onaj poznati zvuk pucanja najlona. Tada slijedi hvatanje za glavu i psovanje sreće. Ali nije kriva sreća, kriva je kriva procjena. Ako bacate blizu krša, morate imati opremu koja može zaustaviti ribu u prve 2 sekunde. Tu nema popuštanja i nema igre. Vaša oprema mora biti spremna na najgore, jer upravo to najgore mjesto krije ribu koju čekate godinama. Kada ste pripremili jaku opremu, slijedi najteži dio zadatka, a to je precizan zabačaj. Ovdje svaki centimetar igra ulogu. Bacite pola metra preblizu granju i vaš sistem je nepovratno zapetljan. Bacite metar previše prema čistini i riba neće ni pogledati vaš mamac. Zato ovo zahtijeva nevjerojatnu koncentraciju i vještinu. Često ćete vidjeti kako iskusni ribolovci stoje i ciljaju po 5 minuta prije nego što zabace. Oni računaju dubinu, pad olova, zanošenje vjetra i kut pod kojim najlon ulazi u vodu. Frustracija je ovdje zajamčena. Pokidat ćete prvi sistem, pa ćete pokidati drugi, pa ćete možda i treći. Ali onaj 4. zabačaj, koji sleti točno na zamišljenu točku uz sami rub potopljenog debla, to je onaj koji donosi magiju. To je zabačaj koji će vam donijeti ribu života. Preciznost se vježba, ali bez preuzimanja rizika nikada nećete saznati koliko blizu prepreci zaista možete loviti. Još jedna stvar koju ljudi zaboravljaju kada pecaju blizu granja u plićaku je tišina. Riba koja leži ispod panja na metar dubine čuje svaki vaš korak na obali. Ljudi dođu, zalupe vratima od auta, viču, bacaju teške ruksake na tlo i onda se čude što riba ne grize. A stvarna situacija je da je kapitalac pobjegao iz tog granja na prvi zvuk teških koraka. Kada pecate na ovakvim mjestima, morate se ponašati kao lovac na divljač. Prikradate se obali polako i tiho. Gledate gdje ćete stati. Ne radite nagle pokrete i izbjegavate nošenje jarkih boja odjeće. Granje često zna biti jako blizu obale, ponekad doslovno pod vašim nogama. Ako niste potpuno tihi, riba će osjetiti vibracije preko obale i jednostavno će nestati. Najveće ulove ostvaruju oni koji su sposobni sjediti potpuno mirno, satima, stapajući se s prirodom. Što ste nevidljiviji i tiši, to su veće šanse da će kapitalac izaći iz svog skrovišta ravno na vaš mamac. Pecanje u granju vas uči i jednoj od najvažnijih vještina, a to je čitanje vode. Ako sjedite i pažljivo promatrate to zapleteno raslinje, primijetit ćete znakove života koje mnogi ignoriraju. Vidjet ćete lagano micanje jedne jedine trske dok ostale miruju. To znači da se nešto veliko kreće pri dnu. Vidjet ćete sitne mjehuriće zraka koji se polako dižu na površinu baš pokraj onog debelog panja. To znači da šaran kopa po mulju i traži hranu. Ponekad ćete vidjeti sitnu ribu kako panično pršti po površini blizu granja, što vam govori da je štuka upravo napala iz zasjede. Ti sitni detalji su vaša mapa do uspjeha. Na otvorenoj čistoj vodi takve znakove je jako teško uočiti jer se brzo izgube. Ali granje zadržava te tragove i daje vam točnu lokaciju ribe. Ribolovac koji zna čitati vodu nikada ne baca naslijepo. On prvo promatra, traži tragove i onda cilja samo ono mjesto gdje je vidio jasan dokaz da riba trenutačno operira. Razgovarajmo malo o onom ružnom osjećaju gubitka sistema. Svi smo to prošli. Najlon zapne, vi povlačite, osjetite kako se nešto zateže do granice pucanja i onda bam, kraj. Izvlačite prazan najlon. Frustracija je golema, psujete i panj i vodu i dan kad ste došli na pecanje. Ali ovdje morate promijeniti mentalni sklop. Kidanje sistema nije poraz. To je porez koji plaćate za šansu da uhvatite kapitalca. Morate to prihvatiti kao dio igre. Ako idete u granje, pomirite se s tim da ćete ostaviti par olova i udica u vodi. To je cijena poslovanja. Svi najveći ribolovci koje poznajem redovito kidaju sisteme. Ali oni ne odustaju i ne bježe na čistu vodu. Oni smireno vežu novi sistem
i bacaju na isto ono opasno mjesto, jer znaju da onaj tko ne riskira udicu nikada neće držati onu masivnu ribu u rukama. Prihvatite gubitak dijela opreme kao nužnost i vidjet ćete kako će vam se pristup ribolovu potpuno promijeniti u pozitivnom smislu. Trenutak kada se dogodi griz u takvom teškom kršu je nešto najintenzivnije što možete doživjeti u ribolovu. Nema tu onog laganog povlačenja plovka ili dugog zvuka signalizatora. U granju su grizevi brzi, brutalni i bez upozorenja. Riba uzme mamac i odmah se okreće nazad u najgušći dio panja. Imate otprilike 1 sekundu da reagirate. Ako zakasnite, gotovo je. Gledate u vrh štapa, sve je mirno, srce vam kuca, a onda se štap naglo savije do same vode. To je čisti adrenalin. U tom trenutku nema mjesta za paniku. Vaša ruka mora biti brza kao munja. Kontra mora biti snažna, ne da probije usnu, nego da okrene glavu ribe prema vama i spriječi ju da uđe u granje. To su oni trenuci kada zaboravite na sve probleme u životu. Postojite samo vi, taj napeti komad štapa u vašim rukama i ona ogromna sila pod vodom koja vas pokušava nadmudriti i uvući u krš. Zbog takvih trenutaka živimo i zbog toga vrijedi riskirati baš svaki najlon. Borba s ribom na ovakvom terenu je priča za sebe. Nema onog poznatog puštanja ribe da se izmori. Zaboravite na igranje s kočnicom i duge borbe na otvorenom. Ovdje vlada pravilo sirove snage. Kada udarite kontru, morate odmah krenuti s pumpanjem ribe prema gore. Morate je odvojiti od dna pod svaku cijenu. Riba će instinktivno tražiti prvu granu, prvi korijen u koji će se zamotati. Vi joj to ne smijete dopustiti. Vaš štap mora biti pod maksimalnim opterećenjem. Držite ga visoko i ne dajte ribi ni milimetar najlona. Ponekad borba traje svega 20 sekundi, ali to su najintenzivnije sekunde koje ćete ikada doživjeti. Potezanje konopa s divljom životinjom u njenom dvorištu. Ako uspijete ribu okrenuti i izvući je na čistu vodu ispred granja, tek tada možete malo odahnuti. Ali onaj prvi udar i prvih nekoliko metara izvlačenja iz panjeva, to je test vaše hrabrosti, vaše opreme i vašeg ribolovnog znanja. Jedna od najvećih tajni pecanja uz granje je pravilna prezentacija mamca. Nije dovoljno samo baciti bilo što blizu panja. Morate razmišljati o tome kako se vaš mamac ponaša na dnu. Ako je dno puno trulog lišća i mekanog mulja, teško olovo će povući udicu duboko u to blato i riba ju neće vidjeti. Ovdje u igru ulaze pametni sistemi. Upotreba podizača, pop-up bojla ili jednostavno komadića stiropora na udici može napraviti veliku razliku. Vaš mamac mora lebljeti točno iznad tog prljavog dna, privlačeći pažnju. Također veličina mamca je bitna. Riba u proljeće ne želi ogromne porcije hrane. Želi mali, ali jako atraktivan zalogaj. Jarka boja ili jak miris privući će pažnju ribe koja se skriva u granama. Prezentacija mora biti besprijekorna. Mamac mora izgledati kao lagan i siguran obrok koji se slučajno našao na samom rubu ribljeg skrovišta, mameći kapitalca da napravi samo taj jedan fatalni korak izvan svoje sigurne zone. A zašto su ta mjesta toliko bogata prirodnom hranom? Ako ste ikada uspjeli izvući staru, mokru granu iz vode, vjerojatno ste vidjeli što se na njoj nalazi. Cijela grana je obično prekrivena sitnim školjkama, pužićima i raznim vodenim kukcima. To je doslovno živi organizam. Te školjke i pužići su najprirodniji izvor proteina za velike ribe. Šaran obožava drobiti te školjke. Kada pecate blizu takvog mjesta, vi se zapravo natječete s najboljom prirodnom hranom koja postoji u tom jezeru. Zato vaša hrana kojom primamljujete ribu mora biti vrhunske kvalitete i u malim količinama. Ne trebate bacati kante kukuruza. Dovoljno je baciti šaku najfinijeg mamca točno uz granu. Ideja je da riba, dok traži puževe po panju, naiđe na vaš zalogaj koji miriše fantastično i uzme ga bez razmišljanja. Razumijevanje te prirodne prehrambene baze unutar granja ključ je za nadmudrivanje najstarijih i najopreznijih riba u vodi. Ponašanje šarana u ovakvim uvjetima je posebno zanimljivo. Šaran nakon zime često na svom tijelu ima razne nametnike i pijavice. Njemu oštre grane ne služe samo za skrivanje, već i kao ogromna češagija.
On se doslovno trljao to staro drveće kako bi skinuo parazite sa sebe. Zato ćete često vidjeti kako se velike grane u vodi lagano tresu iako nema vjetra. To je znak da se velika riba upravo trlja o panj pod vodom. Znajući to, pametan ribolovac nikada neće ignorirati granu koja se neprirodno miče. Ovdje nije riječ samo o traženju hrane, već o osnovnim životnim potrebama ribe. Kada nađete takvo mjesto gdje se šarani redovito dolaze čistiti, pronašli ste sveti gral. Tu ne trebate puno hrane, trebate samo tišinu, strpljenje i jedan savršeno plasiran mamac uz samo drvo. Jer riba je već tamo, obavlja svoju proljetnu higijenu i samo čeka da ogladni. Ali granje nije dom samo za šarane. Ako preferirate ribolov predatora, recimo štuke ili basa, onda znate da su ova mjesta apsolutno nezaobilazna. Štuka je vrhunski lovac iz zasjede. Njena zeleno-žuta boja savršeno se stapa sa starom travom i granjem. Ona ne pliva po otvorenoj vodi loveći plijen. Ona stoji savršeno mirno unutar krša, nevidljiva, i čeka da neoprezna ribica prođe preblizu. Zatim slijedi eksplozija iz mjesta. Ako želite uloviti veliku proljetnu štuku, morate provlačiti svoje varalice doslovno kroz taj kaos. Gubljenje varalica je ovdje još češće nego kod pecanja šarana, ali to je jedini način. Morate provocirati štuku u njenoj dnevnoj sobi. Varalica mora pasti tik uz panj, zastati, lagano se cimnuti i oponašati ranjenu ribicu koja se izgubila u granju. Tek tada će prava neman izaći iz tame i silovito udariti. Tko baca varalice na čistu vodu u proljeće, uglavnom vadi samo praznu udicu. Kada već riskiramo sisteme u takvom teškom terenu, moramo pričati o jednostavnosti. Ljudi često kompliciraju sa sistemima, vežu 100 čvorova, stavljaju razne kopče, virble, dugačke predveze i plastične dodatke. Što više elemenata imate na najlonu, to su veće šanse da će nešto od toga zapeti za granu. U granju i kršu vrijedi pravilo. Što jednostavnije, to bolje. Jedno klizno olovo, jedna virbla, kratak i jak predvez i oštra udica. To je sve što vam treba. Što je sistem kompaktniji, lakše prolazi kroz prepreke i teže se petlja. Neki ribolovci čak koriste sisteme gdje olovo samo otpadne pri prvom trzaju ribe, tako da za vrijeme borbe izvlače samo ribu, a ne vuku i teško olovo koje dodatno zapinje za grane. Prilagodba sistema je pola posla. Maknite sve što nije apsolutno neophodno i vaše šanse za uspješno izvlačenje ribe na obalu će se drastično povećati. Igra svjetlosti i sjene na ovakvim mjestima je presudna. Riba ne voli jako sunce, posebno kada je voda plitka i bistra. Zato granje pruža onaj dragocjeni hlad tijekom sredine dana. Ali najbolji trenuci za pecanje na ovim teškim mjestima su rano ujutro i kasno navečer. Ujutro, kada magla skriva površinu, riba patrolira točno po onoj vanjskoj ivici granja. Tu traži hranu prije nego što se povuče dublje u sjenu. Navečer, kada sunce padne i sjene se izduže, krš oživi. Riba se osjeća sigurnije i počinje se hraniti puno agresivnije. Tada možete čuti mljackanje i pljuskanje po površini vode oko granja. Ako uskladite svoje zabačaje u ove zlatne sate i ciljate te rubne dijelove potopljenih stabala i stare trske, rezultati će biti nevjerojatni. Priroda ima svoj ritam, a granje je centar događanja u tim ključnim dijelovima dana. Na kraju sve se svodi na onaj jedan jedini trenutak istine. Onaj trenutak kada sav rizik, svo pokidano olovo, sve zapetljane udice i svi izgubljeni živci odjednom dobiju smisao. Kada vrh štapa udari u vodu, a vi svom snagom zaustavite onu zvijer da ne uđe u panj. Kada nakon kratke, ali brutalne borbe, u podmetač uvučete ogromnog starog, tamnog šarana ili debelu proljetnu štuku. Gledate tu prekrasnu ribu i shvatite da je ona cijelo vrijeme bila tamo, u onom ružnom granju kojeg ste do jučer prezirali i zaobilazili u širokom luku. Shvatite da ste nagrađeni jer ste prestali igrati na sigurno i jer ste napokon ušli u njen teren. To je osjećaj koji vas zauvijek mijenja kao ribolovca. Više nikada nećete gledati čistu vodu na isti način. Značete da prava istina i prava nagrada leže tamo gdje se nitko drugi ne usudi baciti.
Da sumiramo ovu našu današnju priču. Čista voda, ugodan i lagan ribolov, bez skidanja opreme, zvuči sjajno, ali u proljeće vas to drži daleko od kapitalnih ulova. Najveći obrat u glavi ribolovca dogodi se onog dana kada shvati da je onaj neuredni, zapleteni krš u vodi zapravo najbolji prijatelj, a ne neprijatelj. Toplija voda je bogatstvo prirodne hrane i osjećaj potpune sigurnosti čine granje i staru travu apsolutnim magnetom za najveće ribe u jezeru. Zato prestanite bježati od problema na vodi. Podebljajte najlone, stavite jake udice, pripremite se na gubitak pokoje golova i bacite mamac točno u centar tog kaosa. Hvala vam što ste pratili ovaj video i što ste spremni učiti i razbijati stare mitove s nama. Ako vam se svidio ovaj pristup, obavezno se pretplatite na kanal i lupite taj like. A sada želim čuti vas u komentarima. Koliko ste sistema vi najviše pokidali u jednom danu, pecajući u granju, i je li se na kraju isplatilo?